Kamataya, the Sakvari Rally, Ringapa Ningishi, Galahikata Themson Pankang Sakwivan, Ali Maswat Midale, Jimang Maningla, Hayashi Kangiya, Ojangara, Gala Ache Ishi, ETNBA-IB base, we Chief Guest Sami Gigizi, Leishiyo Keishing Ngaraipam, Galawi Shimkrulila, Krista Wimingli, Ringapa, Salam Kami and Soda, welcome Sadale Gajihi, Hangji Pundale. Ina Atam Sangdamu Quimere, Razan Kai Saikor, your la Ping Reno, local Hiwi Mi Ping Reno, issue member Ping Reno, Ayar Khangate Wen Nakara Ping Reno, Natum Saikor Li program Hili, Sokami program Nasak Lak Say Gajihi, Galaka Kupana Tangda Itum Saikorana, Mayon Room Say Gajihi, he Natum Saikor Li Ji Hangaye. Ara Itum Philan Hi Khangka Kawai Sara. Jena, ina issue Philan Khangkame, Leishiyo issue chief guest li atam mira, ana Philan hi Khangka atam li, itumna kaya kashi sada, itumna la akasang rumre, 573, kapung tonli tonlan sada kajiji itum sang rum se, hili asisagi kijibaji, hili karami lojo, ishi ojali asisami kijibaji, agdona karami lojo hiba. Okay, thank you. Other Ishi Ojana. Awi Madwiki Gaji, awi short speech Mukwirang Laga, Anna Philan Khangkame, Jiwi Tili, Anna Kashutui, Kasat Kasang Atam, Quimire. Kala Naumyara Jishu Krista, Kala ithumli ngachonmi Jingda Kalaya Mangla Gatarawe, Ming Singda, ETNBA-IB Baseway, Philan He, Arwe, Sing Ngaraipam Champuiroo, us, Ngaraipam Champuiroo. The first chairman, Sahida Natumna Ili Hi Khangalo the Khangako Kachif, guest of Mahang La Hangai the Ila Katir Haire, Katala Rawi Ming Sing the Ina Kangadale, Lasalo. Ojana Kashutui Matuilaga, E. Manganing Lumere, Honda, Awi Kashutui Kupusang Ainangashida, Program Hui Kupusang Way, Kangajang Seha and Sami Laga, Honda Holisang Kawai Way, Program G and Sinka Milga, Seha Sami Laga, Itum Kotong he, Hol along Lizang Kawai House. Recapta ithumli Kasa Kava Prevra. Okay, thank you. Li Ningashi, Kayagashi, Midale, Azu Koho Jimiksho, Jingyat Kamata, ithumli Kami Wevang. Azu 2nd November
2024 we Saturday ngathor atam hi tharani ETNBA-IB branch we makuda chiko kakashunga anniversary celebration kasali rajang gahaya Leishiyo ithumli khiyashi khangya tibishay we yaukohoma kala isi TNBC we akhava kala ETNBA we akhava kala ithumli Leishiyo Madam during la Ukhrul we DC kala iwe oja Pungai kala hile arwi hile arwi office bearer phungmida khalaya ETNBA-IB base we what's a grouping kala razanghaya inaungara kala igatha kranau changsa kha wajangara ping na tumka tongkhali Krista we mingli ladluida ina salam sadle mashunge na tumna azu hi thada mayonda khale hi ithum sangi lakhaya otsak neida ina khuye jaina ina masa theilala ai I tare kala I we take a khui teo make a mangla hangde da ina kharani ina recapta ithumli pak thui gaya ojang raping ithumli wang prayer support moral support financial support mikasa what's a gruma at mawan sa thui gaya leidele atum bing chili ithum mamalai pa mere ithum khayagashi kala ithum athumli paning ko ung le jing khawai ina paning ko ung ping hi khangke e malai pyomilo ojari Keishing honorable chief minister ex chief minister hina ithumli traka ko to mi haidale ye awi agato oja namputing nala ithumli ko to mi haidale ye China oja machung makan kosho wenane eo anala traka ngachonmi haidale ye oja Benjamin Maku senior accountant AG anala traka ngachonmi hauka phokli ka changne oja Benjamin ne oja Themson hiradale ithum katonga aming mahanglala China sangsa wena AG wena ne ala kan China oja angai shipo sangsa wena ne athumla ochagrum sai kan thuire oja chihan sanglai a special contractor ne apong wena ne kan thuire ojari ting Duidang kri hang wena ne kan thuire oja ngathingkhui hungyo sorte wena ne atum kan thuire kala khangate ina chithat kai le sa kha chithat sa da athum ithum wang sia sami khaya ithum wang hok phokle chot la kai na ot sami khai mi sare kjije inaw ngara pingle phani ung khang sak ne kala ka khane ali ithum le aru laring salala shimle ung khai raida masho kharara kala higitha ksibli mara kharara leidale kachangkhat athum la rasi gaja ringphala kishine mapung phagi shine athum bing chiwa aring chalhang kala isan Duidang kala Salim Chamang kala ngathingkhui konghar China oja smang sab Duidang
chỉ thà đó khờ nào cái khờ ít chỉ cha sim lấy ung hai đó cái Imphal mà bấm thu cái đó mang rùm ra chỗ đây mà nó tụm cái tông cái này cái là áp dụng phụng vụ bình lý cái chung cái ninh xài được khu cái chỉ là lùi đó in hàng khang ấy nè chính số vậy nó khara ít hôm ấy ít chỉ na ở gia bình amai ngara izaru ngara inau ngara na thumna panglak aina ot salo kala khoka salo kala leida khle Imphal base mang maningla ina na thumli request akala sangai acho jingsho we yaw now being outside ithumi outside Manipur ithumi ngaleli city kachung khale outside le kala even abroad ayarli foreignly la ot ka sa chang de le chiping chilila na thumna sang sak la ka hiwi Imphal base and others the extend salaga ithum ot sa ka manga ba mere ki chi ina hang khangai ni kala chaina ga soda ina na thumli mamalai nga sak khangai ba ba hok phokli ithum mi teolak eina sia salaka hopok salala ara na thum privra welu khamashan manga eina katom ngarok laga mi chung sang hai re akhwala ka chung kha shok hai re hi privrali ningashi aina nga soda ithumna atam ka jida itum ka chihan khoka ka sa leigashi kala ithum zumi khangarok leilaka ithumi lungli kata da salaka ithum hi resang pai rakhla Imphali pam da khle ithum wiwang ka samaning makho hiwa ETNBA ka phungli pam da khle hi katha da ithumna phamai da athumli ot sapai khabai ka tom sikla ka chi wiwang kho ka chi hang sang khangai ne revrana Imphali le da khle ETNBA Imphal base maring me ngasagrano kasang ka okpay ngasagrano revrana na thumli somirano amen. Okay yarwina pyong mi reda shi changai khamalai ka teo kha akha ishi chairman heba khara milejo ishi Imphal base wi chairman oja Joseph Keishing ishina aj ishi wi chief guest li like ishi wi panglan sada ali ishina thada ot na ka tiao na akha mingai ye hi ishi wi chairman na ojali chi panglan samirono atom midle Ningshen ili expect ma samne mi haugi da ali la tiao mai kha envelope no hi mi haugi ne ithum siyasa se kazingai na ngalei kasa akhbabri bra chimik sho hi na na ithumli Imphali leida khle ETNBA wi jingsho wi mi pingli makuda chiko ka kashunga nidre mayon nga sakta ach Tangkhul Baptist Church Imphal wi kayang hili ithum na kasiptele brebra nana ithumli rangarum mi haire hoka phogwe na thuida kakup wasungda Philan hina apam hili masina phanda khaikta leilakha aina tangda ithum leigashi khoka kasa kala kachi han akhawi lungli kala mai khya wi lungli
ithumli kasip ngasak milo kala ithumna ajui ka kasip he aman kasaka ka khalat khale kala chimang maningla ithum akha eina akha samphangda nawi legacy latluida ithum uglongli ling sang laka phong shok laka nawi ming teng mateng asaki sai goro hi nawi ungram re sang khawai kala nawi ming teng mateng khawai ngasaranu jishui mingli amen. Okay. Thank you. cho yari ping other ushers ping na CG arrange khasamilo isi gijigta patrons isi VIP rada clipping che athumui CG likha che sami maman lo kala isi yorla ping kha rada le yorla ping we wang la natumna apam ji kha matha da arrange samilo ji ntum psycho rele ji request sak ngai ne ning sila khai de Ishi chairman hewa Khangkame Ishi fellowship based we chairman Oja Joseph Keishing Nalisingala okay moderator ping kala ajui phungwo ping atungli Khangkame lo ishi hunnaka installation salaga program hi azing ta khwai sare share Kathara tuya ka pasoke Ajui thanmi he kuira Thangmaipam Keishing kala Leishiyo Keishing Saija kapimi Leishiyo Chuimiring Pungbatang Leishiyo Leishina Makung Asimatina thanmi kapimi samire Kathara tui aka pasok murum say ili odram ngathakami mi juli iwi avana maya ngasatrer hunna kasya sarumsi kasa kaba ithum Imphal later khle sing show now be yo aba singkum ko ta chiko ga ga shungwi ithum cheu mai kha dala tek matela ga na masarar salala ithum nawi mingli masot khami siasa khungrum gi pa hiba laingorum phalung se da program sama man laka PROHOna thorwi program la khayuya Philan la tiam ba khat ithum khang ga sam bangai re ningshiya ba Arui hili hol hili gaji primlaka nawi mingli ithum isa we program kala sagi gaji tiamai khadala singang rom re chiwi ga than sada ga pimi sada naw ngara naw nglawa simati li proho lampong da asimati na than re asimati we tungli na somilo langmeda ogdiwi ga khanang ga jot lang meda ogdiwi masi masa ma ga tharnala masa ka ka phasa kha pha aina kala pangjong ri da ithumli ngakui mi shap khabai than mi shap khabai pangshap mi lo da o ithumli pasoke la machine hangshini da akawi
li kapi kasang verse mati ina ita da pasok ngai dale Psalm number 71 kare sada verse 1 li o proho ina nali ngayin khui ili mai mishing sakalo nawi khamashung khangarong chili ili huimida kan milo ili nashung milo kalaka huimilo na iwi ngayin khawai lunghar kapang Ngaraipam na kala ili huimi khawai kasamilo kacha na iwi lunghar kala iwi Ngaraipam na o beribara nganui lakha wi aina thuida na ili tamchi thaimi haira kala ina arui aina tangda nawi matak khakka hai watsak vouching dalai chi aina sar haida kasar sam kashok atam lila o beribara ili horga hai masamilo raki gaji thot sai korali nawi pangshap ina mahangsier rang lakha aina tangda Eastern Tangkhul Naga Baptist Association-Imphal base we makeda chiko kaga shunga anniversary li razanga hai sai korali lat leader ring pa shalami dalaye itum sai korali wang ring pa makeup gaji kala sok mi atam salak se gaji hi than mi aga sa de da hangai dalaye ari itumwi mayon da klei Tuikui hi aina tangda PROHOna ithumli ngachonmi kare SMLA chapter 7 verse 12 li phaisin sa de tum yon garum re ari itum kare session we hogapok la hi khokrum la number li 462 hi aja anniversary require na kandak samirano hi ko bai nang shida itum we hogapok sei ha Kuire ngating kui Ningshen, former chairman ETNBA-IB base, waja kare na Laakui mirano. Itum sai kore na kaya kashen dengan ningkada masot mingarum se.
psychology ray kamataya kasa khwa vrevra Ngaraipam hili itum psychorona PROHOna li khoromli na ithumli Kanngam vrevra lake ETNBA-IB khlebina longna ka sakala ka semna ka singom makuda chiko ka khangsa ka vrevra nali ningshi lakhaire nane thum sai ko rol higitha longlo lingamida longlo hina proho nandi oram thu khawai kala ETNB ngachon ngorok khawai sia sami ngorok khawai ta ithum nahi ta lingada are rasungda PROHOna ne thum ngachon midale PROHOna li ningshi pro vrevra hili rasangda khleya ithum sai ko roli nanaka somilo nawilu komasan ji ithum sai ko roli sampang sakmilo pro program sai ko matang singada nali yengada nali masot mi khawai nawi mingli tekmte khawai program sang sakmilo pro hopokta kala khangsangan dangda nana than kmi wang singri aina kup sangmilo da sai ko ro hi PROHO Jesu Krista wi ming sing da sa sani amen Samga Phangtui Kala Zakmai Kachithai Ache Makada Chiko Kagashung anniversary week committee convener Sami Degalai Quater Justin Jaman Lia Tamidalai Amina Tamra Kumirna Harui ayarli Khangning Kasing Salak Kainitum Gutonka Naningaire Ishina Kasing Morok Vaida Pangla Kana Sasagazine Senach Singet and Talakaina Kasing Sagaine Chitum with Siaka Sang Hankakame the Quiz in Ishiva Itumi Archiva Kumi now Tasser the Pumdele Itum Ramakawena Pamakwena Ralala Harichang Vakumi Tada Nahansika Munghansi Munghan Kakatara get you Ning Chung look upon the lay. Jaina remake up the itum. Is it our Kongnailik lay, sort now lay. Ya may lo, ya may say the Akashi the greeting song rock house. Ningshila Kaire Ari when Hopok Lakara tum Kumi Mening Lumene etum Shimkur Janang Rasar Haire Ina Kangatelia Avuli Mang Ningkang Sakli Ke Ashama Atum Atam Krali Atum Helikapa Pamre Kamataila Kaina Achu itumwe Lakeshia Yorla Sada Rada Kalebing Ishachon Isha Ningra Isarungra Akashida Atum Khalepam winning Ninkamirno Ningshila Kaire He itumwe Yorla Sare Atum Saikor Nachingin Pamir Atum Gaika Marashungrang Jitsangdele Atum Ramamanano Kala Atum Wivang special Salaka Hai Siakasa Atum the Lay Jaina Ari Kre session Pamaningla Kakania session Lay Rejapati Jaina Yorlakipa Naka Achiva What lay Hawe Langzarawe the Mungmila Katsimik Shohiva Itum Achi ETNBA-IB base with Jubline the Simik Shohi Pongmilo Gachi Yorlabing Lady Mikapta Chipungai ETNBA-IB base Pashokamia Kalarwi Rashunda Nganau Midakle, Yang Midaklea Vivrali, Masotla, Kayala, Ninkashila, Midale Awi Ming Namashimanda, Kayu Dekamating Sachingrano Twiga Hai Tumwe, Avu Ava Sakasabing ETNBA-IB base with Katana, Sakasabing
kala long now hili katom rami da khalaya member psycho rally 29th anniversary committee we matunaina natum likhya kashi ningkashi phong shok tale razang haya kaya shi khangi ya ojangara leikashia kranausan ishavu ishavangra ishamai ishachongra igato izar kalamatai methuida itumui khumi sada achu rangrum dakhlaya yorlana tum psychorally Christa wimingli lingapa shalam midale achu itumna ngachan lak kaina ngaran ka hai ranye hili natumna aman saklak kaina phaning milakha ring phala kaina rangrum khami hi thailakha itumui ranye hi kachang khat aman ka saka ka khalat khlaya ranye ngasai re ge hi ina shan khuye ETNBA-IB thui ga hai khrachan ka sha khangana tharan itumui khrnau bingna sara khai ka tong gaji ka sha tharan leikashi ningkhamayung kalan ningli sasa ka pai khrachan mange atumna atumwi atam lan yang chi shot laka ETNBA-IMPhal base maling mai khawaida kachung kachikat mi khai ne atum kai ka achi tumwi machaile malai ture atumli itumwi chui make up kachi khaya kashi ningkashi ji phongshok ngai itumwi kharnau bingli very rana ka satmida ETNBA-IMPhal base khalai pharada 15th February 1995 li hauka phokne chiweina atumna lumtunglak kaina Imphal li leida khalai singsho naw bingwi ringa pha atamlila ringa shi atamlila psychorally ka shapaina tangda ngarum lakha achu itumna yausang ka hai athaji athai khar shokta makuda kachiko ka kashunga anniversary hi khamayon sanga phangne Varivrali kachangkat ningshiye simik sho hiwiwang itumna ngaran rama manda itumli kachunga paning kwinga sake kala long now hiwi aman ka sakhi ache khanui thot sa dak le tumbingli paning kwinga sake hiwiwang ivrali kachung kan ningshiye itumwi long now maling mairano maika mairano ka khanang atamli ringapha atamli itumi thada phungrumda arila manga shong leida khale atamli irana ETNBA-IMPhal base manem tang sakla atam kachida Khangkame chingrano gaji iwi sehane kala itumi IMPhal base wi sehane Ranye hili rachang kahai itum psychorally so coming sarano gaji hi hanglaka in a healing samau ke Ningshen haire virana somi sarano Ari atam iteran itum legishi panglan atam kui kabai sase China ishiwi convener kala chairman ani kanina dai si kami laga ina mathang marwanaina ina mathang marwanaina pa sok mi ke China ishiwi special invitees being keeping ina
Khangkame Reno. Karaisada Achiwi Matuime Samiki Reverend Soreingam Ningshen, Executive Secretary, ETNBA China Kakhani Ali Karaisada Shiwi Matuime Li Legishi Pangran Mira. Kakhani Ali ETNBA-IB base Hopho Craving in a Matang Maronaina Pashok Mike Kakang and Milo Quader Ngaraipam Champuiroo First Chairman ETNBA-IB base Kakhani Ali Quader Themson Duidang First Vice Chairman ETNBA-IB base Maralala, Marasaka, family ping the Laakui Milo, Gagatumali, Lay Quader Benjamin Kassar, Secretary, ETNBA-IB base. Kamatia Sada, Quader Ngatingkui Konghar, Joint Secretary, ETNBA-IB base. Kapangali, Quader Ayo M. Kapo, Accountant, ETNBA-IB base. Katurukali, Lay Quader SP Jonah, Treasurer, ETNBA-IB base. Finance Kala Project Committee Sada, Kareli Quader Sharp Duidang, Convener, Kakhani Quader Matthew Kamodang, Secretary, Kakatumali Quader Clement Singlay, Committee, Arirui, Patron Sami Delay, Kamatia Sada, Quader Simon Jajo, Simeon Jajo, Committee, Kapangali Quader Salem Jamang, Committee. Aripashoka Hyping, Stacy Kakamilo, Mashamak Zang Lisaka, Shimkur Pingner, Kakakwimilo. Ashi Trada Aka. Quader Benjamin Kassar, family Radaleka, Kakakwimilo. China Quader Late SP Jonah. Ashi Trada Aka Hili. Tuiga Hai, itum Hopok Kare, Shongfu, Shat Kamiping Ne, the Aja, Pungwa Pungwa Sami, the Claping the Paningui Laga, Atumwe Amayuksa, the Kai present Kasane, Latum Saikorali, Ningshere, ETNBA-IB base, the Mamalai Lakla, Atam Gachi the Paning Chingre. Ara Kakatumasada, Aja Itumwi. Anniversary hiwi patron sami the clapping di legacy panglan mingaye patron binghi itumwi lansing mang majila tuiga haya tamwe na hopok ta achira shungda lansin rindi kala itumwi kasakapai salarin mangla rindi support sami the clapping ne jahan paila ka haya mi phe karnau kala shimkhur ava ngasa dalaye China ina mathang maronaina ita the Pashok Mike, Quader Victor Keishing, Ex-MLA, 43 Pungai Assembly Constituency. Aja na itumwi patron sami dalay kala exhortation atam kumira kakhani ali Quader Soreingam Ningshen, IPS DIG Manipur Police, kakatumasada Quader Pungai Hungyo, former chairman ETNBA-IB base. Kamatiali Quader Dr. Robinson Ningshen, retired professor, RIMS. Kapangali Quader ngachonmi Ramshang, social worker. Katurukali Quilumbe Zuring La Kengu Chalhang, IAS DC Ukhrul.
aja patron kala exhortation atam khumira kashini ali kuira ngathing kui Ningshen patron kala ishi fellowship we first chairman sami de kleine oja ngathing kui kachishat sada kuira kuilumba valley rose Hungyo patrons kachikoli Clement Singlai kuira Clement Singlai patron sami de le kala itumbi fellowship hopok reili kazangane kathara sada kuira Ngaraipam Kingdang patrons Trada Kali kuira Samuel Duidang Trada Kakhani Asada Late kuira Benjamin Kasar first secretary Imphal base Achiwi patronsi ashi Trada Khani Laidale ETNBA-IB base di Leishiyo eina Ngachonmi de Khangtame support sami de Khangtame Pasarin Manglarin ithumli jahan paila kahaya karanau pingne ithumli atam gajida kayashi chingre paning ungchingre hi ithumli thochani kapiga haine ache razang kahaya patrons ping ithumli kachangkat ringapha ningshi phongshok talei Ningshen Laakui na tumsai korali ara kamatia sada presentation hi itumwi kaya shigapaya Reverend Dr. Banner Makan COO TNBCli panglan sangai dalay ojana kakakwe milo Aju Union Tangkhul Baptist churches, we pastor being 8 churches, we pastor being nila Leishiyo Panglan mingaye, jeda ina aming pashoke ojang rapping na stage lika kamilo, remay tuida kuiru jihan sung kapai, Tangkhul Baptist Church Chekon, kakania li kuiru honrei jajo, Tangkhul Baptist Church Mission Land, Kakatumali Reverend Ringmayo Jajo Tangkhul Baptist Church Lantungching Kamatiali Reverend Panitpang Shimray Tangkhul Baptist Church Langol Kapangali Kuiru Kalengshang Vashi Tangkhul Baptist Church National Games Village Katurukali Reverend Chinau Chung Zingkai Tangkhul Baptist Church Lamphel Kashianali Kuiru Tuikui Keishing Tangkhul Baptist Church Kairang Kachishatali Reverend Ngaraipam Kamrang Tangkhul Baptist Church Imphal Kala Kachikoli Yarsho Roger Hungyo Associate Pastor Tangkhul Baptist Church Imphal Photo lakap ngurum se jeda samanji sampangai laga mata mihai lo manari may naningay horla kay na photo kap ngurum se ara Imphali leda klaya tang Matuime chaplain bingli la Leishiyo Panglan mingay jeda ina pasok mi kay isi chaplain bing na atung likha kamilo remay tuida kuiru ringpami vs Tangkhul Avenue Baptist Fellowship with chaplain kakania li yarsho tami raikan
Naga Baptist Fellowship with Chaplain, Kakatumali, Kuiru, Mingyao, Muinao, Fairyland, Ringanai, we Fellowship with Chaplain, Kalakamatiali, Leishiyo Yauri La Shimra, Dulaland, Tangkhul Baptist Fellowship with Chaplain. Kala hili polishit ngay ETNBA-IMPhal base with chaplain Yarsho Soror Miron Radaleka ka mga siyong ramilo kala STNBA-IMPhal base with chaplain Yarsho Leisa Jajo Radaleka mga siyong karamilo Ningshenara. Achu ishi ETNBA Shong Wenda Center Workers Laida Clay, Kriyasada Rangrumida Clay, Leishiyo Yaupay La Shimre, Women's Secretary ETNB Lila. Welcome Salwishit Ngaye Achon na mga Shong Karamilo, Kala Yarsho Ungating Malung, Mission Secretary ETNBA, mga Shong Karamilo, Ningshenara. Ari la Laikashi Panglan hi mingay da laifiye Jaina Yarsho Soray Jitung Manager OM Books Northeastern Region amay na mga siyong karamilo ajuhi anacha kamangwi say hasa miki dalay dalay. Hina matang haimane ari razang dakle ishiwi members kai kali present executive sadakle kala former executive committee members saikorilala Laikashi panglan mingaye memento mingaye jena saikorina Laikashi na kakwimilo ina aming patage mangali makasala la kachachana pamdaklay apam chiwe na Ngaraipam da memento hikakwimilo da hangaye. Aming patamike kriyasada Aaron Ramshang. Ngaraipam milo kachachana pamdaklay apam chili Altius Chalhang. Aminaw Keishing. AS Overe Zimik. AS Samuel. Asing Keishing. AW Peace. AW Salome. Benjamin Shadang, Bliss Shimre, CH Aring. Ari pasyo kahay mi bingchina kaya kalumasyan mi dang Ngaraipam milo. Ishiwi ashar bing na yaurama manre memento chi kakuy milaklo. Jihan Singlay. Uncle we family radale ka Ngaraipam laga kuy milo. Ngaraipam Keishing. Rishang Angkang. Di Ngaraisan. Eastern Light Shadang. Elimas Pinao. Florence Kingdang. Florence Shaiza. Holy Luisui. Leisui. Hormila Pinao.
James Shimre, Joy Jitung, Joyson Shaiza, Conray Shaiza, Leishiyo Keishing, Machung Makan, Mayasan Shadang, Mungray Jajo, Nikoda Jajo, Ngamray Hungyo, Ngaraisan Duidang, Ngashitmi Awungshi, Ngasomi Ishidang, Ngayawngam Shimre, Pamray Shang Chodang, Paul Keishing, Panit Pang Shadang, Paurengam Kodang, Ramrengam Kapudang, Ramting Kasar, Mibing namara salala shimkur krazang dalaya ka kui milak log jihi hangaye, Ramyo Angkang, Ramyo Jajo, Ringray Shang Keishing, Robin Jajo, Romeo Jajo, Samuel Shimre, SD Ngaraipam, Silas Kodang, Solomon Zimik, Somipam Chitung, Somipam Ningshen, Soray Jitung, Soreipam Jamang, Sorinwan Singlay, Stone Jajo, Tanray Pishadang, Themson Keishing, Tuisem Keishing, Unison Duidang, Venda Jajo, Victor Duidang, Wating John Pinau, Ungnau Chung Horam, Ungnau Sa Lungleng, Yaurei La Shimra, Yaurengam Kodang, Yermi Hungyo, Kala the Tangkhul Express. The Tangkhul Express Pashinala ka kui milo. Zakmai ke chithai kala ithumli legacy panglan atam khimi haire ari pasok ga hai ithumli former Cheglaiping committee ping kala represent phungmi daklai phungber ping makhra jing sa ka chiping jila ka rakhumi laklo gi hi latli de phaning sakai de leye ari ithumna mathang maroni da jatali kwai sa se masot la akhanganang rumre Achi we anniversary choir we ain't itum masot la ya kanganang room se hi kupcham mai laga itum we exhortation kishutui hi Greater Victor Keishing Ex-MLA 43 Pungai Assembly Constituency waja we ain't itum exhortation atam khire achi itum we program hi kachung ga lai hauda tada reminds how ke itum we exhortation ni kashabai na tangda Atam kas may da kuming rock say gichibahi kasat sangmi gidalay da claping sai correli hitada kachitay sangay dalay ara atam hi masod lang nang room kabay sa se choir na atam kumirano chiwitli kasat kasang atam kuise
Ningshen Laakui anniversary choir. She Lagsachi Shevitenang, it was very full and complete. The Ningshen Laakui Tanasami. 29th anniversary celebration le razang takle dong le I kala iwishimkur jai ka kai ka ngana ka chiwishimkur le ngana pai e ka dar la isab isame ngara isa chon ngara isi simpur ngara ping ka tong ne salam itle khashi pai ETNBA-IB Executive Director, Kyashi Paya TNBCB COO, Pastors Razantuk Leiping, Pioneers Ping, Nasot Now Ping, Kala, especially Ach Razantuk Le Your Lapping, Latung Tongli Elika Pai, Your Lag, and nothing to Hungary. Tangkhul your lag ho. Actually, he your lapping doesn't say issue he complete Masanaki had hated it. Then don't the rags of in pie. I think Hangser issue we can be in a brief history. ETNBA-IMphal base way. Could have the form circular Kibana, cut the hopography between Hangaira. May other pioneers picture Tarakam later go. Kaitum Nachukichi here, what was the mission? Atom agenda Kilesa Sakangaji Kilesa, Gler, Chumchuk, Na E Akhanegi, here we go. Intention in God, we are all one, intention. Ila the Pungai, Ishawa long, Jenna, our Pungai long, Jenna, Mepam long, a Meclimen long. Don't have to pump like that, Kajan Sadik late, was a Tuikui later. Don't pump like Katasi, that's how people see Logiwi, Kajan Sachi, I will bring to live. Togetherness in God, Kichipai, he Khangtame. At a denomination. In the ring parkna denomination Makhailakla at Razan Clay. Kiwang, Itumutonga Eastern with me, Surrey. Tangkhul now, Surrey. Naga now, Surrey. Baptist now, Surrey. Association Naka. Association Jitamli platform Bachimangla, Itumutonga, Sobam to Clay, Nichiwak by, and he wanted to palagate. Actually, meeting Hilly in a biblically don't drag a hang samra. Bible maram expert manimne. Katala Bible we phrase verse aquilaka in a world Ukhrul applies saga payaka, could you take the Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Tangkhul the translation, it's Tangkhul the translation, Satem the Atang Chipaku is in here. Chiviwangena Ariho Natum Satakle, Chitata, Natum Aka in Aka, Kasatsang Rokluga, Ngachonmi Roklo. Literal translation, Gagata, Tibajimtetura, Kadala. Ito mutong apamakawi sare infalibum de clay. Shim Juholoka, Satakle, career same quay from the clay, Imphali, Kaikova, Ganalan Salpai, village in Salpai, Burma border when Iram Jause, 130, 140 kilometers when I rather clean it. Here the Helikpom Tran, Nana E as a thing rockler. Nana E, Kiwagana, as a thing rocklitum. As a thing mountainla, Kiwang Seha room look, Tim Mountainla, Katom rockler, Kasatsang rockler, Pumpkins. Hilly to
never seen it, never ngate even in the hitau when the hitau which pachima pala, hiliva. Itum here akasata kapam terka saka the quiva. Chiwangana, I think in how today, verse Ivan with the biblically akane, even as a society, importance akale got the quiva. Acha, rather than the Clinton, don't in a poem have a chimney. Differences ma palo. Yen and Nogatango, take it more power say. Her, Iwi Khangzan Lila, Illico Tomilo, Illico Satsang Milo. No will la, Illico Satsang Mika, Thomson Mika. It's society aga sata Ravi Bangali. It's Mutata Aka Sota, what sort of Sikla, like a Ravi, his kingdom, Ram Tigat, passing society, but still focus on Harat. You're lapping this special message. Rather than in Tonga, Simju Hire the opening Lagalo, in the date where the opening Lagalo, Aka Sermit, no, we are shitty, you are she something, you are shitty, no, I just sermit Tonga here. And wherever you go, spread the good news, spread the message, right message, Filsalaga, spread Salaga, said Milo, but Ari Tamhili, Ariona Tamhili, Manipurli, tension tragly the clean. Prot Maratale, Kongazar Tralitale, Aka and Aka are a doubt lake on rock, Pampaima, Pampaim, no Hipashina, Ashine, or Chitai state of Tralitale. He was Tamhili, no e, rhyming single. Peace kita the kung pyro close by shong full of pass. You're lapping a roll go huggly really. Division minimne. Good at the Siasa look, Siasam look, Siab Saliva, oh, rally, hit hamilita, oh. Look, armor what's again at the end of Msabia. Msabia. Then if we request, you're lapping church. No. Spread the message of peace everywhere that we go. You're lapping, especially responsibly, you were responsibly, Pungai. You're lapping the other society pay kind, my table is on the Pangam is on the Khangtame is on the Mayang is on the don't pay kind. Chimam Lishi Tangkhul Sarla, Tangkhul upon Khangtil, the spread side or Shinaga Sarla Khangtil, some circa kindly. Spread the message of peace, Hiwanga, Ishawa and Hangching. One of the favorite Ishawa verses or phrase here, blessed are the peacemakers, for they shall be called the kingdom, the children of God. Ishawa message. Actually, reiterates togetherness as well as messengers of peace. Katong apologize. Actually, program Sari traditional sarisa to hanging Katalia. I think she is getting the Harasa. Oh, Sarisa with Hungry data. Oh, Tipaji brought through the easy show. Katal Raza in form of Satras at the Leme. Katana Pin at the Lily. Then Talachi Wagner. I can be first session is on the Eva issue meeting with the citizens and Tonga away. Forgiveness bone. Ningshen Some Nisambang ETNBA-IB base, he opportunity in Ningshen, the Shanaka discuss Satran. His Hamilos and ill age permit and Ningshen at Mutonli. Other in Hankai, last point, it pointed long Talwike. Actually, he be meeting he lay it. Let us work together, let us encourage each other. Kutong Roxy, Kasatsang Roxy, like a he went a shokaitran, it's Mutonga, messengers of peace, as in Sassage, but in Nishilaka totally. Alright, masotla aka ngana room kavaisa se yarsho yuyure mung lungleng na lara samirano kala chiwi thi changli
Kyashi kapaya kuirumla zuringla kengu IASDC Ukhrul na Exhortation na tamrakui mirano. Hello, Che. Kajamla, Korkrumla, Tada Sang Ramosayang. Than have riches untold, and rather have Jesus than houses or land, yes, than rather be led by His nail-pierced hand, than to be the King of a vast domain, and beheld in sin dread sway, and rather have Jesus than anything this world affords today. Rather have Jesus than worldly applause, and rather be faithful to His dear cause, and rather have Jesus than worldwide fame, yes, than rather be true to His holy name, than to be the King of a vast domain, and beheld in sin's dread sway, and rather have Jesus than anything this world affords today. Ningshen ithumli tampagli somkhangsak tharan verena kohora naw akasaruno da Jeho kharawi missionly surukhui gahai ithumwi ava kuchungka zangrok de leye hiwang vivrali ningshiye kala athumna shongza khamshung hapok mi gai sai ko ro wang ithumla aju phaniung da ningshi de leili atama khali Jehudi bashihi Philistine na rai hi ngarar shone ashihi rai khangarar tharan atama khali bangmon Eli goho ana mungda leilakha ashihi rai vatai Philistine li rai vagata tharan Jehudi bashiji ringpha langkhawe rai gatawe wang gajim nimne ringpha langkhawa gajiva vrivarawi upuhi atumna phungkhui laga raili ji singwasai vrivarawi khalaya hukum haikamiya ashiwi ukoji khuigaza naina atumbingji ninglum hawe ringpha hawe
จีสิงละก็ขวาทารันอิทุมิงฮีไรฮีอิทุมเนยุลักเรดอาทุมฮีพนิงไซข้ากุลาชิลักไอนะจีมันนิงสาวทุมันนะจิลีเอลิวีนาวเมียระคณีละอธิสังหาเวก็คลัดว่าคิกละจากข้าอาทุมนะวริวราวีอามิงฮีคุดมซาดชิจิงไซข้าวริวราลีพาคุยละก็กษัตริย์ยูรมังสาสาทัวกุมกุวิทิลีซามูเอลฮินะอิสราเอลีท่านมีดาอาชีอานาคุงทารันลีก็ทักละจากข้าอารุยละฟิลิสตินก็ฮอยนะอาชีลีไรรัตาลุยฮาวเวกุมกุยอามรังคิลีวริวราวิเตคมไทยอธิสามีไกคงอาชีวิคัมเมลฟิลิสตินวิคัมเมลวิเดกอนก็ฮออัปมจิลีวริวราอุปูฮีให้งรุมกเจนคิชอกอกลกจิตุนักรจานิไทยแต่ฮีท่าดกุมกุยอลงฮิลีวริวราวิเตคมไทยอธิคิกลกจิฮีเจฮูดีบาชีฮินะจูสบาชีฮินะชันกุยไกเนไทยกุยไกเนข้าทุมิงจิมไลไกไทยเจนก็ทักละจากกุมกุวิทิลีฟิลิสตินบาชินอาชิลีอารุละไรรัตาอาชิลีละไรรัตาอาชิลีมิขนามอดซาลุยละมากหัดละมาบหัดคุยบายอาตุมบินจิขังจีหังไว้มาเลยละมีรินจิคริงเนฮีกถาทารันลีก็ทักละซามูเอลลีราลกะอาชิวิจิฮุดีบิงกะทานะบิงจังกะบิงอะบิงจิรลีไรมีบิงฮีไรอีทุ่งวิวังบริวารดิเสียสับมีปลุงโลนวิบริวารจิลีทุ่งวิวังเสียสับมีปลุงโลเสียมันยังอ่ะก็นั่นน่ะเสียมันสามีอ่ะก็อีทุ่งมิลิกันมีไฟมีมาเลยมันไหนก็จิตารันเลยซามูเอลน่ะขี้หังเลยอีสามีเลยนั่นทุ่งก็บริวารลินั่นทุ่งนิ่งอ่ะไตลงบริวารลินั่นทุ่งนิ่งอ่ะไตละก็นั่นทุ่งบริวารลิฮันนุ่งโลก็จิตารันลีอาตุมบิงฮีมิสปาก็หัวอัปมจิลีรังรุมละก็ริวราวิมังอาลีอาตุมบิงฮีสยาไซจับงะใจตรุละเฮชอกเกก็ลาอาตุมบิงฮีริวราวิมังอาลีคุมละก็สยาไซก็จีฮีอิตุนนะปาคุยก็ท่าอักชงลิวะฟิลิสตินบาชินคิซาดเลยโอ้จิฮูดีบาชิมิสปาลิงก็จิไปไรอาชิจีก็คุมไม่นะภาษาจอดละก็ยังปังชัดมาชกละอาตุมิงจีจิลิปั๊มเดเลยว้าวเซ่รายการเรารู้เซ่อาชีพที่ทุ่มนักต้องการจูลีละสัชมันจับไรแต่อาตุมิงจีชกเกข้าเด็กไม่ได้ลักนั่นนะก็ท้าเขาอาตุมิงนับริเรามังอาลีเสียสาละก็คุมไม่นะจ้าฤตาละก็เสียสาธารันลีสิฟูละก็ใครตั้มจิธารันลีริวานะเด็กไม่ได้ลักนั่นอาคอนคงสักละก็จังริวราก็ฮอจินาอาตุมลิกันมีก็จีฮีอิตุมนะไบเบิลลีก็ปาสัมพังได้จีวิติลีซามูเอลฮินาริวราลีนิงก็ชิตุยซาดาเอเบนเนเซอร์ก็จีวิลุงกุยฮีชุนนาก็จีฮีมิสปาอินะเชนวิอัมรักฮิลีก็จีวิฮีอิตุมนะปาคุยก็กลัดทีก็ละซามูเอลนะจูสปิงฮิลีมัมไลน์สักขังไงวะยังโลลุงกุยฮีชุนไทยรักเขาก็จีเน่ลุงกุยจีคิววังก็ชุนขละจีอาก็งจอนขมีลุงกุยเน่ก็จีฮีอิทุมัมไลไปมักเขาก็จีเน่เอเบนเอเซอร์งจอนขมีลุงกุยก็ฮอฮีอิทุมลิมีให้รักเขาก็จีเน่เอเบนลุงกุยเอเซอร์ขังจอนริวรานังจอนมีกายลุงกุยจีอิทุมัมไลอาเซดลุงกุยจีชุนมีให้ฮิตาดาซาดาลุงกุยจีชุนขมีจีอิตุมนาจูฮีพนิอุงตะคลัยเนริวรานะ ETNBA ลีท่านรามีกะไฮริวรานะ ETNBA ลีงจอนรามีกะไฮมังลาดึงลีงจันลีงนังชอนให้ดะคอนซาร์ชอนให้ดะจัดนันไนไกนันไนเจ็กนันไนจีกะดะท่ามิรินจิลีริงดะเลยละค่ะสิบซาดะสิฟูดะจับงจาดะริวามังอาลีกะปอทารันลีนั่นนี่วิชิมคุนั่นนี่วิงใจลีงจำขมีอะสัมกับพังจีมาพนิอุงโตเอเบนเนเซอร์ริวรานังจอนมีกะให้จีมาพนิอุงกันเลยน่ากะซาดะแคนเซอร์กะซาดะโอ้กะจัดกะชีกะซาดะเลยกะจีไอนะเสียสาละกะกะปอทารันท
treatment ขบาทารันลีไรก็คุยน้ำมักนิ่งเลยเอเบเนเซอร์ริฟรานอีทุมลีฮิตาดาสกมีกจีก็จุงก็มีให้เตลีกจีฮีอีทุมน่ะชันพอกซิจะชันละมักคุยขรรเอเบเนเซอร์ก็จุงขเลยปะปะเมอาจูวิฮลีอีทุมน่ะฮิตาดารัศมกับพังอาตัมฮิตารันลีน่ะรำคังเตลีชิมปันกายซาซาละไปค่ะนั่นลิบริรันน่ะทันรามีกายนั่นลิบริรันน่ะโซมีกายนั่นน่ะพนิอุงเดลัยเรเอเบเนเซอร์อีทุมก็ต้องก็ลุงกุยชุนกายอาจูอิลีฮิตังเดทันมีกายอริฟราอักขมละจิบปมเรกจีฮีอีทุมพนิอุงเซกัลละอาจูวิฮิตาดาอีทุมลีซบขมีทอดลีริงคังสักฮิลีริฟรานอีทุมลีแก่กะหักมาหาดาเต็กมาเตยดามิโกมันมักนิ่งคุยขรน่าไอ้เนี่ยตั้งแต่ละเอียนั่นแต่ละมักนิ่งคุยขรอดสังไงน่ะริฟรานนั่นลิงจอนมีกะไฮริฟรานนั่นลิเลชิมีกะไฮริฟรานนั่นลิเพียวมีกะไฮใจก็รู้จีอีทุมพนิอุงละกะริฟราลีนิ่งกชีอัตมงสังสักเซ ETNBA วีวังเนี่ยดาอีทุมน่ะ anniversary คำย้อนฮิลีรักจังอีทุมใจก็รู้ริฟราวิโซคำนี้จีชันคุยเซอปังลีชันละละมุคุยขรระริฟราโซคำนี้จีอีทุมวินัยกจีฮีอีทุมพนิอุงเซกัลละรักจังใจก็รู้ริฟราวิโซคำนี้จีพุงคุยละก็อาจูฮิวิไอน่ะอีทุมงะทันเซกจีฮีละหังไงเย่นิ่งสิลักให้เลยMadam Lee Kachung Kaning Shere, Are Ishiwiranye, he's a Tamamanda, Itum Pau Kapalang and Akfai Sause, Ara Leishiyo Yaure La Shimra, Chaplain, Dulalan Tangkhul Baptist Fellowship Navare to Irapa Mirano, Kalachiwiti Changli, Ishiwi Matuime, Reverend Soreingam Ningshen, Executive Secretary ETNBA-IB Laakui Mirano. Karinga Duidang room say 1 Samuel chapter 7 verse 12 Kare Samuel gabigasang shini Duidang tarada kani Jiwi tili Samuel na ngalung angka kuida Michpa aina jashna wing ngachonmi shuna Gala juwi aming Ebenezer pokmi Gaja hi aina tangda PROHOna ithumli ngachonmi gajina Amen Jubilee atam ne ring pham mai thi ga atam ga sai mi la pui ma ma nai de ka thian ping na hi da da hang nge atam la cha la ne chat le how da ili phning ng sa khale Greek we philosopher ping na perfection cannot be an accident ina ga ham nim ko ji Greek we got being the Khangko. Ishi Imphal based Pashina Mata, Lagana Sadakle, Ningyang Unaye, Ring Panaye, how poke mapping na Hitada, Itumiva, how poke miva, Ningshinaye, Ojang 1995, February 15. Ngachak yang I know poke the later. In 1971, Lee Ishawana Nagaland Litan Wawe 1971, which Ikarajat Imphal Hima Puningumane Katatale Sanglaga Kachi Christmas Kungi 72, Lee Christmas Kungi Kunankarakji Chitaranra Arihon Tada Chitada Malay Samane MST the lesai, now the MSRTC the one, Pungai the bus lesai, Tata, Chiwi, Chila color, maroon color, hardly truck Pangat Rup the later,
bus masam pangaka chila tong zate chithada chikatha atamle okthui gasa ishi is we kharnau ping phaning khilaka 95 li how phok mi kai athumli ningshe ge ji yang khangai ne rana somirano he Imphal base mathala ga ne sadale ye ETNBA-IB Shangshagli Center ne layman changdagle ne ishi Imphal base li ishi we department ishi we women department mission department general youth darkar le hai ka hilita gai le iwi secretaries mi kala athumui darkar ka sa ka tong ka nathum na ngachonmi chinge chingwang ningshi ye kala atama khali kui ngotogwi darkar ka sal hi wena ishi ETNBA lari ka ka pira chilala Imphal lita la ka pikoi ko ishi ETNBA ba lemon changdakle ne ishi Imphal base li ka atang ishi convener na hangaula ito shimkhur sahauda katong kali address masage shimkhun da jo ka ina address hagi gi aru hi ishi TBCI we yaw go ma kala we board of tigan ningshi na ye apam hi chikami da khalewe wa atang la ka shuga hangai re ala ishi is we tharane honda ishi li lang da ini li lang da ba on the right klene ishi yorla ga ji ka pai powerful mrim ko tangkhul li ba da ojali ningshi na ye kala yorla na tum ka tong gali salute sa da le ye ring pana ye na tum tra khrak mi bang is ETNBA ga ji ka tiao gi na hang gi jo Shangshagli Center le ye church na 63 church le ye October 3 ajikum Sahambung block da Jammu Shongko ji Sambulong area li ne recently October tarikh thumli recognize the 63 church ka hai member na active member na 12,000 le dale ye church 63 ne active member 12,000 ne chithada ina thumli hang ngai ne kala ishi we centrally ishi secretaries phanga le dale ye executive secretary le dale ye finance secretary le dale ye mission secretary le dale ye women secretary le dale ye youth secretary le dale office assistant akhale dale ye driver akhale ye caretaker akhale ye family chishet itum chili pam dakhale ne chi issue brief report ne lang me da ina kha hang ngai khale hawe Chingom Katum with triennial gathering the Saye. Next year with triennial gathering he Kamchong Baptist Church na Hosara. February 18 to 21. Program Prince Mohondalaye he gatheringly second apomko ihang midakle. Ishi ETNBA-IB la sa laga na sadale ye khokrum la la jang special auri competition la je hang miao ge jo khangate li ma hang lo khokrum la 450 sara ji dale ko 450 ma thala ga na tam la ga rara salo chana chi thadale ye Kamchong Baptist Church li where ping ishi ETNBA where na tumna zangdale ra ram yana where ping pongpa khulan A Baptist Church li la tamra chili
chili pam hore program atamli triennial gathering atamli chiwain up down sara nganai la ke manga chi jo pom ba khule aung tang da khokhale chi chiwain ne jo hi ta da la hangai ye aya jon tang October ka changli ishi mission conference sai ishi we mission arwe tharada phangali ye ishi ETNBA we wangwa majoli ko ho apamli ishi focus sada khalene majoli ga je geography ga tamnaw pingna la the dalera biggest or largest river island ne Brahmaputra we along likhlene Assam le ne Jorhat we aina hi tong la ka ship tong la ka mai arwe chili ishi ETNBA na Shanmi Zimik Pungai Baptist Church we Yorono ne ana yang sang midale church thrupli ana yang sang midale ana coordinates adale West Bengal li Jaigong go apamli ishi missionary aga hailaka mi gathum local we mi adivasi gathum le yang sang midale Imphal la ledale valley li kapole la ledale ji aka nextly sambui khuna ishili ngale hagla kaina arveri dairy farm sadale chi develop sa khawai ishiwi mission aka sada ishi achikum develop sa khawai ngarandale oja banner ini engineer akhali than laka topography mapping laka tong sa haire arwe flattening sa khawai khale dale ye chi hopo khore chi thai kha ishi ETNBA na thumli ralwi ra fan mang mani makho ya fan ga chipachi ma phani le lo chipachi ta da na thumai sit ka sang wa tisho da milo kha na thumai kuinga to na thumai planning hi sa da kle hi ga chi darkar sa ra ko kuinga to na darkar sa me ye fan pa chi wa ila hajra wala sam bang hom re chau chai na convention hall la ka sa ngai ne chili school la planning ma thalang ne sa tak le ne oja ban ini yek la ka khu we hat ja shim church na shim sa la ka program triennial gathering ka tha sa kha itum khu li sa la ka tarpaulin lag mati phangawe itume ka tha na ping paisa le khale ping li pola ka just for 3 days chiwethili eco friendly la ma ka sa ja tarpaulin chi lokoi la ka 3 days wethili here maninga throw away pricely your how chikatha chi masangai mane iwi ga paningli chana convention hall ga sala ka chiana program la nongman side nongman singau ke jo nongman na triennial gathering sara jaga chili saron kya ka assurance kala in the one Psalm 124 lila ipangai gine ishi ETNBA-IMphal base ishi ETNBA wivang ba kaya ka ngachon da lekhle ka chi hi na thumnila ngana sangai 24 le ithumli shong khale proho maning sa shigachia had not been the Lord on our side I azinglim pa ke 124 wa azingli ETNBA-IMphal base Malaysia sikachia ETNBA aji hi thata le la ga chi ina thumli challenge sa ngai Karnau ping thera hi oja nom pam dale
Atama Khali Azingli 124 we Azingli Palo Shiman ngasa haura gaji le gaide ETNBA Kali atang sanikla da paninga sa mina chi paninga ka hi na thumli ning tio khwai ka hang maning mane itum is now ping ning tio khwai maning ko kha Imphal base lega sa wivang ETNBA nga ning khui ka chi hi ka hang li mangui mara hi chang hi iwi Ngaraipam ka sa ES ping Tangkhul wi shek ka sali chiwi ka chot chi phung la ka achi ile hang no chaka ishi secretary si tom ring phala ka na lekho gaji na thum ni chi hang ngai ni ring phala ga na le da le ye ma wat lak mane na thum na sehasa khami na thum na support sa khami wa hita ching no athang mamang le ojang raping na kahang thada hili pioneers ping katha da itum togetherness ya katha da itum ring room la ka itum katha da okthisi ram chi hol la ka hili khrane ya hili na thum na hopok mi la ka aji association li na thum na support sa da khlei bang Ningshen ka chi hi hang ngai ne kala itum atam ka chi da rally ma malai mera pashok ka hai portion chi kharachan chi itum na ka tong ka thei ne Samuel 1 Samuel we 4 5 6 pa ka iwe legacy exhortation share sa kami na share sa here ka thada PROHOwi twinga shit we okoji chi phung ra hai ke tu mi ning lum tu rai na sara da phaning sa de chi maning manewa darkar ga sa chi ning khanga de vrali ning ga shi vrali ning khanga de ka khumai na ning ate laga seha ga satam ji taran jili khayi sam pangko rai khani jili firstly 4,000 mithi hawe chi ko ja anotherly 30,000 chi thai ka athumui ka phaning le wa o ko chi thumui li le hai ka ning anung khungai na rai li yere da phaning sa de maning mane khnui thot ping wi wang message hi nei Kernau ping sagi ki jisam hai rakho itum mangashong ka thada chachi chipachi important kasan itumai kernau ping wa atumai sit kasang itum line na sa the faith of our fathers atum mathalak aina itumai wa shongfa phami hai re itum ka thada ringwa rakla ka chipachi itum mama lai bai mane Malai Khalioda Kulashira Malai Khalioda Mina Younger shipping na itumli pai lak ay na yu hore gaji na tumli hangkang ay ne Jaina ina lari kapi me akan na hitada kapi na tum lari chipachi la kapasam pangdali re contemporary Christian the John Stott na kapi aga ita da leshi naga jine to be contemporary is to live in the present and to move with the times without worrying too much about the past or the future aji ring da khale itum he contemporary mi ne aji he ring da khale itum ping he ring phala ga ring khuira
Aya kata how kejihi ma pening mera akama kishok ni kala kejile ma pening mera dada atam wa tishu da ringra kechimi groba kale ha ituma to be a contemporary Christian hipashi nganase to be a contemporary athang pachiva to be contemporary kechiko to be a contemporary Christian, however, is to live in the present, which is enriched by our knowledge of the past. Our knowledge of the past. No? And by our expectation of the future. Knowledge of the past and our expectation for the future. Hirva. John Stott. Our Christian faith demands this. Itum is very sick. He demands that. Kivangla jaka itum na korom de kale verevrahi Alpha and Omega ne. Na I sitsang de kale. Jesus Christ he is the same yesterday, today, and forever. Jaina Shiwi topic na hi aina tangda PROHOna ithumli ngachonmi hai. Jaina tangda 29 years Vrana ithumli faithfully makhanga cheya legacy lukamasyan ana thanrami hai ko thakaru kli khisaoshi isi ETNBA members pin kathaoshi Atang Madam Nahanga Ebenezer Nali Ili Katong Hu Ebenezer Li Taka itum katashi Ari Katadaring Valushi Ai how Pokameva Ishavanda the itum Ogutui flow jili Ogutui Vrevrama Gazangwi Vivrawi look Hamashan Magazangwi Society li itum flojili Zadhausila Iwi message with Himang me Vivrana Ajan and Natana Miarko Taka Vivrana Ki what he demands of you and me. What does he want you from you and me? What is required of you and me? Itum Bible la kaji yang la ka kupkawai sa se. Maikawe 6:8 li. Maikawe 6:8 li hithada ka pihai da lekho. O mikamo ka phaji khikhala kaji PROHOna chithemi hai re. Kala PROHOna nawi aina khi ning ka chang khala kaji chia mashun aina kasa lukha mashanli kakahau kala ning mazingda vereli ngaso kazat maning mala chidale de hima malai say itum chingum makoda chiko thanra mi haire arwi aji waine thilaka another chingum Wafra. Vivrana na iwanaki darkar sakla jaka kamashunga sa. Ja? Kamashunga sa look kamashan lika kahau. Kala ning mazingda vereli ngasokatsat. Hina demand kasako vereshi itum sai korali hi demand kasane. Hima kasatam chitharanchili itum shoira. Ra we look commission 29 years itum linga somi haire ta itum khikala rali ningashila mami rawi kahang lamangana kha kamashung odmasa kha rana konchi aura azingli Maika we 6 azingli pa yang ka ukhanang la ka hai tu chang de
14 aina 15 li nana phazara kha ma thomra chiko nana phazara kha na ma thomra thai shon thai ra jide nana luivara athe mo umra chiko Leishiyo ETNBA-IB base natumli he message hangkangai ne younger generations ping aji young fathers ping Imphal lipam laka Rivana somi hai ko katam ka shalila natumli somi hai ithumli somi hai darkar Rivana na iwayana ki demand sakala jaka khamashung o salaka ringra Rawi kahang analaka ringra chimaninga ka ithum chiman haura mashiman kawai Rawi look kamashan we are longli oktui kawai Rawi ka soda kale rana ka soda kale ithum darkar sakaine Mina sahaweda itumasa paimene iwa town brinda I katyoka khamangchi o katyoka khalichi katyoka hi ka sacha khi kama thamane che ha ka me rama myam rakho khamashung mani mako chi mi katonga sada klein da ila sara ga chi hiya chi masa paimre na tum sai korar aji hi celebration hi aina Khanui thought pingli he message ne Rana itumli thanra mihare 29 years he waina itum chadwagi chili khamashung otsalaka look khamashan likha ga hao chi darkar ka sane Rana so mirano itum sai korali kala yola ping ningshi haire atha iwe mamangli oja ping na hang haire messenger of peace ne aman saklak kahaya natum ne difficult situation li ring dak lera shimkhur kai kha nawi sit ka sang chili mangarum la le dak lera kha even in that situation se asala ka rana nawi shimkhur li somirano Nawi aina Krista je kipakhla ka chipachi thenga saklo ka chi ETNBA we aina thenga sakngai ne Nawi mirin we journey li barren years later wasted years later mashwai lakla kha chinguma ka khanilala fruitful years lenga sakwai Rivrali Chihanlo Egypt when Israel now pinga shok 40 years to deji 37.5 years barren years ne jide what mak chadung jadwala khikhala the makte makhamate ja the kamate chingom just 2.5 years ne ji nathum wangla fruitful years masarano gachi ETNBA when nathum sai korali hi pau hi chipun ngai ne ETNBA varing palagai na isi Imphal base varing palagai na celebrate sadale another chingum kya kha withili jubilee sal rakhla etum le salala male salala he continues salaka keeping the faith he Kamata Chingri Gahai Chi Itum Ishi Imphal base when a shograno ETNBA Imphal base when a shograno Gachi Natum Sai Korali he Pau Hangkame Rana itum Sai Korali saw Mirano Itum Mama Lailaka say Rana na iwana demand Sadak Lehi Kamashung Kasao Kamashung Sakwa Vanko Amen.
ithumli ran dak le ran ye atam cha la gaina zat le chui bang sai korali ningashi mi da le ye ache makeda chiko ka ka shunga anniversary hui yola sai korali hida da chithai aka sangai da le ye razang ha yola bing kachung ga razang lak da le ye ithum ache wi committee wi shongai na hida da pongai da le na thum sai korali na thum razang da le ga chi ithum mission ngarak rik ka hai shan kui shap ka bai na thum na registered ka sa milak lo ga chi ba hi ithum committee wi shongai na hida da sak la gai na ga chi thai sangai ka khani ali achi hida da nitre li razang da yo la we na ringa pha ningashi ti khura ga khani hangsang khangai la le da le ra ka ithum atamwi ka sak khalai hauda mi khani li ithum mi khawai da hida da ngaran da le ye chan yo la ping pau kha sun mi laga second session li mi khani li ithum atamira minute phanga phanga wi bang na thum da second session li atam ji kha khumi lo kala hiping hina Matuime ra no ga chi ithum li aming kha mi ka mi lo ga chi da ga chi thai sangai da le ye ithum khare session li shara khumi kai sai korali ningshi jang ka thai re ithum ka khani ali le da da mapung pha la gaina zata lu shik kai sa se ga chi pongai khanga changla khare session wi khanga changla sa da khokram lali 333 hi koena thanda kandak samira khanga chang sei ha Quaker Clement Singlai former committee ETNBA-IB base our Clement na ana sia samira chikku go bai nang sida itum ma shok haila cha khamang wi sei ha hi le itum khwing ro mau se chena sei ha cha khamang wi sei ha hi yerso sorry chitung manager OM book North Eastern region amai sorry na Laakui mira itam sai kore na khaya ka shai na nganing ka laga khokrom la 333 sangarum se
cutting approach kisa nana ETNB hapok mita wingka mita nana lum shank me along le swap me along le ETNB-IMPhal base no lelem le tatama manda aje makuta chiko kakchung anniversary mayonda PROHOna le apong kachung kaina waran hoda idum kok kayang sada DBCI church le ngarumna idum masot mi kai sai kora nale ngao kai sai kora PROHO nana khalum shen le khumilo noe kharinga tu le tum khangna samangare sami gai chu wangla ningshila PROHOna le ka chungala me are bo khalum chen de khumilo ETNB mangali chat pa kitakle mangasho PROHO ajin quick mi tangkhmi da khanui thot ping le khar thot ping le khok khayang khasa la ETNB-IMPhal base mangasong mui ba shapfai PROHO nawi lum shan kmi nawi sof mi nawi chichuk mi dakar sa auda ba naling kaule naning shing aina leng pho hili ETNB-IMPhal base za shapfai PROHO nana kalum shan mi da Swami da mila shong sakmin Tuikui atam le ETNB luilam le dio ma ka shepak sa sang ng jiwang la PROHO na le ning shi khmya na so da arila matai mai da cha pa kita kle hile no luilam le wat sa shepwa aphang la ka chung ka shok da la cha shepwa wang la PROHO na ka sak mi da paning khoi mi sak mi da the tang shep khai wang la PROHO na ka swami lo da ji wang da sia sa le ning shere khares si jan jingri wariana gup sang khang sak wang PROHO le PROHO ji ku che le ning shi mi de le PROHO ji ku chu mi ji na dam ku chi da khuyang sa ji do no amen